ASDC actually la tum ASDC kali kachepaklang atha kachepaklang si ASDC sta arlo bena bangke la tum BJP kam si claim lasi ni tum ke chinda pamel lagi lasi alang tum kopi Aphan si nilu tum APSC mai phu aki ha jai kathar efigi bangke ke burning ma halake nili tum chatla pugelo kar benglo rat se lage mahu promotion si thegam nanglo alang tum ke hang ke sarlang lapen jai ke thara kya Aphan la tum ki putot nili tum thegam nanglo kopia pot lo kopia Aphan la tum efigi burning nang ya kam ki doge salang tum ki claim sai abang kopi si claim lo ma la tum mithang ta la tum chichini ne nil tum ke chinna ma tengke athema ko mat ne kaping khat pensi labang so sai ke la tum ki claim langdam sina la tum ha dak efigi burning ho media thing la tum kaning je alam di je ai ka thara ke hai dak naga tum phan longle PG pukicha pusi akoy kipi lapen ke kuki tum han longli PG pusi jai ka thar bang kicha pusi la tum akoy kiwan il tum thekam nonglo salangdam sinang ili tum 6 sidul arona teng pen kar byang long ke doan a constituency ta lake inglong a khe Aphan si panong pi vetlo lage 6 sidul aron pen si lake ili tum han nangrai pi vetlo lage inglong a khe Aphan si sitame 2021 aninkan ekor kachi tawhut song throgatum ekor kachi tawhut hala suhut longri kep abangke kitche tum han pidet nang pu BJP tum chidondun diatlo longri kep polo tangpe constituency kep lo lage homosti kep lo lage open category si lage bikok lo lage la open category kibi nangji a ron masya bolo 6 sidul ke athe kaduk kabe akar biang lo masila ke inglo akhe fasila ke reserve det lo lage 6 sahala suhur long recap ki jor husita la non ASDC ko chpar jan abang fu atum kunalo kidam la atum hala long recap ki che han pider nang pu I court ke tawhut latum thek dunong le ma hala su kopia polo BJP somja po tum han efigi the burning that kende thedunga question lage man hala long recap kiche tum han kipita alang tum chedondun pameloma lake ki thedunga question lage pen phur ki mo nang plagi hala su a piece party tum cho long recap kiche han kipi ke chedondun de pu kaninge hai ki lapen non kar biang long ke inglong ke tu more than 50% value ituma population kar bia tum da ki below 40% value idam ta press meet hu ASDC youth from Asong ja tum ta ningjil je kar bi tum 40% value ta kan yedu non la recent la press meet lo Lapen ke batai si SSIC pen isi a discussion of program below that farmer growth center no hala suhut akihai elvin torona mata ninjil je itum inglo akhe atum kenon ke below 50% value pu sida langdam sina 1951 aninkan asensa hut langdam lo polote itum inglo akhe pangrum pet pen 96% do lapen arling atum that karbi atum that 84% do kali 88% do 88% do sitan non 2021 hud ane tum asensas langdam lo polo dangte ilitu non karbi tum ke below 40% kaddu kabe travel pang SC 47 ne lambe punon 50% abbersi tum dolo enke 1951 hud 4% kiche tum do 4% abe langdam family hala su atham alama ke hala 4% ne ke la ke la khilonjia tu adivasi la pen ke la asami sa tu
kiche tunge 1% la so si dui langdam pamil pulu dang de sitamin non Karbi Anglong ke second highest population ke non tribal hala second highest population non tribal atum abang putin ta longle phelang dola kumar lola tumhan longle phelang ki pike ku people lola tum theklong le den ma second highest population la ke la ma thakra ka mali Asdc youth front tum na tum ma thap menu longle phelang itu chot kali la tum anu tin da voter ID chot krailu ration card chot krailu la tum han kumar lola la person longle phelang chakong ki pi la pen ke voting ras chakong ki pi la karbino termas council ke chari tum kalilang ma tang te nang ni tum ko pia polo lang dum trong en dahala sahu ko pia polo la tum han voting ras ki pi ahu na tum thek dulong le dat ma arjumi me alam mo lage la pen ka jubek nahi alam mo lage lasi karbiang long non itum ma khai ingo a khai tum aka phire mi me ke non tribal tum pen kiche tum pen bongo sena tum pen ini langdam sena PGR long ido ab bihari aso tum anu tin pota non ke voting ras dola la pen ke utor bor bil long son idum thek dam long ko people nang tum la tum phan eviction nang ji puning ja hede mat nang tum pen isi ki thir thip alam don dogok ma tum pen aju me lo nang tum phan kidam tangan CM tulam roha ki hai amat si PGR long ki do akiche tum phan na eviction se hala jai ka thadum gani alam ke lage kani tha pura baturi ulta phulta se gani usi CM ki hai amat si ninjel lasi nang tum da ki do bihari tum phan ne CM tulam roha ni tum ne eviction se nang plung play puse lam chak ki pitikang hala su nang tum ko na lo me jang clip ke hala sur kunalo nang tum ki do ke nang tum ithe bak alam ki to kanil tum thek dam nong le rap thek dam nong le hala ki misen nang thek puta nang tum thang ma jitin ma la non je ai ka tha ra ki hai tribal tum do aning si do nang ji bukan ya lam pen tong nang tum ning ki solo ma non borjan ha walon ki do naka tum ke fisar fusar ani pen da ki do naka tum si je ai ka tha ra ke kani je non ki wang ni naka hale ki pugali non ki wang ni aku ki tum hale ki pugali fisar fusar arni ben ki do anaka tum phan ke itum S6 sidul arona teng pen alang tum phan ke lang pondang jita itum arai du polam si kanenge laben aho jai ka thara ke ason tin kan eta as per 6 sidul to the constitution of India paragraph 20 hada tribal area bhi tok dake hada ka majja menta specific tribe amen mention say je lake 6 sidul ke lake karbi bhan lo 6 sidul ke lake dimasa bhan lo 6 sidul ke lake boro bhan lo 6 sidul ke lake kuki bhan lo tokte sta hada ki toke tribal area pusito that means tribal tuman ke acha kong dolo datake karbi long dak ki duya acha kong dolo sidam ithela mata tumang hulan nang nei angtan men ke wang a tribal tumhan ke Ladakh itum 6 sidul along rilong bangke lagi restricted lagi ni tuma chini lagi puson lagi damtang ahu a press meet ki do hu hala manipur ren ki wang aku ki tum mansi dak long le phelang pinang ji pusi je akathar ke ninje nang pule tala sone ke nie ke liye la tum phan dak ke dim klong bangke ave sita la tum ki du ki sung no potsi karbin lo autonomous council benta isi kerap dunai ke arondo mesti inglo akai pu amen pen relief camp ka selam pen thong ki pedu kepat hak bangke itum ta arat do moho dak manipur long a situation ing samlo bolte kunak misra tum ke wang ma hat dak pen la dak pen puthop ing sam jin ben thon poi thunang ji pusi alali keningi ku pia posala mosalam keni lo ki wang thuya ni an ta inglo akhe tum ning sipet ning ken kam ka chiora peje phalu athema mo itu autonomous ta hang lo polo te alali tum manipur so dang chidon nai ge nagaland so dang chidon nai ge meghalaya so dang chidon nai ge lasi jai ke thara kya ke overall like ka duk ka bihan mathasi alali labang solam kaninje nang tum sola attack matha pro ar loop en matha dam par 6 pensi kani thap abang thu kali jai ka thar ke
Lapen alang ni kene dolang nu. La BJP Asong Japo peda press meet lang bang he. Be sango bola. Be budi. Oh, Premson ma. Premson budi. Premson boy budi. Ni chin delu. Ha? Gulson ma Premson la tumhe ni ke RJ jeta chingbar budi. Alang ni jaya katharan plung bek ni pusike ni ye. Kuna jakong mela labang so alam alang ni kene ke. Pini karbiang lolong jaya kathar jong sinang klang play posonte 6 sidul alam tani tum chini ne deji. Karbia kem hal chini ne deji. Ingot 6 sidul alam. 60-70 years of rank kunal labang so 6 sidul alam itu tan mang do. Pini alang lijong si itum tribal aja kong melasong. Da karbiang long ke itum 6 sidul basi nangka cari. Labang so aron ben itum mithang along ni phelang. Ator master ke hanga chokong dopu nangki than amek nang pramang lahalu. Alang itum sona 6 sidul ke ankang kher to, 6 sidul ke chuching tim nang net to, 6 sidul ke lang chinglu le det nangi to. La rat tum accept phela. Rat tum ke accept se pini ani Asdc long rat avidelo ke. Kidam tang last MP election hula result alang tala ke doke. Nota NOTA la tum se highest that lo pini. Alang itum si mesen bosone pini ani so tuklang video jo polo. Alang itu parti yang si mesen ingkang kring kimi kicok pason pini la pason plan pe deji apolo te kopia por pini la son Asdc lo son plan ke alang itu mithang kicok chipo rectify no ehurisi Asdc penili tumang bong kamera pet nang dabra pet nang balam nang klang lo arno lam pini nang khanik dakpo nang itu Asdc itu ki ong dung dunge APS long wang julo ela tumen chingki chithan lo oh sir, jong si Asdc long kachi dam thunai la tum ke chelang thunai polo tangte lake itum pham kachi totlu nile tum ke Asdc he no pusi APS long ki banglu chima tha ihuri sinang tum ningkan krepo nang tum ruling alo karbiang long hala zu nang tum ki claim ki thek chok chi bena posi karbiang bong ron mai nang dolo kachi thu ki that nang dolo hem bit ne kachi kayang dolo Marata komar a party tumsi karbiang bong. Pachi tu ko pachi thara party lo. Pini phurki mo longa lage dukak lo. Asdc a party halo karbiang bong apran ke chakmut. Ahem arid me ke chikai. A party ke Asdc a party lo lage. Phurki mo lang no salang tum kito. 30 department kiwan mus ke chipendak la tu. Atheng pia rong le sita nang la na ni te la rengi ma. Usul am hang pathek la bang so so la na pa me te la bang so so mesenji ma. Alang itum khala bang rectify dan lagi. Lase jai kathar pha alang tum jahat taha ifigi governing bang ke tum condemn lo tum pha. Karbiang lo ara condemn lo alang tum pha. Phun ke le bata accept ni lo tum receive lo peta benda. Ni kam na chiklem bom. Kita apa ra bedelu. Nalo tum Lamvoi ve kathar tum phan pu. Asdc min ke bang atum man ta phun ang ko. Phun lap nei bo to lang Asdc tum lang. Thang bagbela jaya kathar phan kasorsa tot thang bagbela hok alam pen jaya kathar kani alam kunane ki ponji phan mathari kar binglo ala lulel la BJP nange toy tumpen la hai ulta fulta kam claim banging ton si melo Asdc you from to Lapen isiam do thalang utor bor bilong ki do akiche atum latum kar biang long arlo along le phelang le ke chera kalima Latung voter rest do lablo. Ha? 6 sidul aro ateng pen polo tang te latung ki do nang ida kara dape. Tapi ni arnian ta nang tu media ma theklong. Asdc atum la udor borbilang ki do abongali tum han eviction nang ji polam ning ja pin. Ning ji. Kopia polo ning ida ke. Kopia polo ning ida ke. Ha? Amu hedo ni dipulu. Karbiang long ke second highest population ke latum hendo. Sitame hala tuhan mage amek chichar chi det ason se lang dum chikrongsi non tribal hiyanang bong ning sipet dopen king kam chiora pet nang ji bu jaya ka thar kan yalong si baha re ke chok chi si ke thekdam lo bini 6 sidul alam nang ki tham bena potsi jaya ka thar ke 6 sidul alam nang tham bena potsi itum kar benglo ara chini lo la pen bang so 6 sidul bensi non kar benglong EMCM MP na man bom lo Asdc arni huta la bangso 6 sidul pena jos alang tai apa pene ratchari ang hoi ing long lo
kang tela po anak kimi alam nang kita hanap bang pansi nang litum kahi no ketek long ke nilitum mang hang ku pi sinang to hanap pot loma nang tum cima tha idam tang a press conference lo jai kathara ke ha ke klar tak siningil Lapen nang litum pa jini pamel lagi lapen BJP Asong ja pon atum ta jini pamel jai kathar teniye alam ke a hokpet alam bu jini pamil lapen labang so jai kathar akihai labang so a hok alam rara thengno ningje plum pena pot BJP tum akimang bangke fulfill fedelu hala bongo sina RSS tum akimang bangke kuki lapen karbiang bang pachibong pachar buya phansi ke claim lu sala bang so alam ke ni de pena pot nonge kuki lapen karbiang bang kachibong ye phan awar sai bedelu bongo sina tu ani yang jepiglo so pot la supena posin non la tuman kan stiget si pini arni jai ka thar figi ke burning akapek thanda kali are chini loti karbiang lo karbia tumlo dake handful lagi chini pamelo lagi lasi lapuson asai lang no ki claim mang ke ing ton tok no kali pole ke bang thuji arni ke ni tu episode sia party pen setame nang tum phan isi prek dak akin kam chi ona ko nang tum ta chini lo kende pini karbiang long ke episode party halo tang na party lo BJP tuman da ok claim hura party ke episode phan halo da karbiang long chok ke lo ge asam lo anta BJP episode phan si ka pheri cholo ka pek thanda bil lasi BJP tum amai tame je ka thara lam ningje jete pa jude khidel nang tum theklong ma theklong le ji thekdam long le ji lasi nang tu mathakang akam iklan nang ni komande nang toy peng nang tu kandu nang ni potola song cheplang nang ni lasini leki ninge thulo pini efigi ke burning am heta ni kitim sipulo BJP tum sila ke efigi ke burning SDC youth front buga lagi attack che parjan cho ar lok lagi BJP bela tum close do atung close friend nang ni chini pamel lagi idam tang MP election hu ko pini thebak alang tu party thudulo bodi SDC benda thudulo bu ko pini thebak BJP han jong ma awe kupil ko jong ke atum theklong ma awe Kalita APSLC alang tu alang tu masong ja pom mena chini awe media lang tok tap tok through hai kalita APSLC kalita GI ka tha people lage tam chingal lo tunge ASDC ta BJP abelu pujalo 100% lo pini of FG ka ke ka pensin tum klang dang lo muni da phan ke pang thekji pulte alam pen chakali akam me situm pang theknji thingpia rong ta labangso thing pi mema henoma puke arong mane pang thekali athe basi pang thegi bisalam nang ni tharwi chu elo labangso tharwi kinang chan olo sa athe abirete labangso tharwi kan tum pi poi ge mimi busi pui ge sida labangso tharwi chu even athe buruk se lote laso tharwi arong ke mesen busi tum chini ji ge exactly munir phanga arthi kelang mengali alam mengali akam mesin thegi pini laso gus apne SDC youth front tum ke klang dalo tum ke BJP chamchap binang lagi acam cabi nong lagi lasi pini bengke alang tum SDC phan anong bajinor no mane SDC long ke do tum akimi sentum do labang tum chin inut bani tum do dei sitame alang tum son mangke lagi SDC long amen enviar ke lagi kertang si do thuk pu lagi ram phan chong theri no lasi ni tum purani do lang bata tami kali la tum di beng isila medi la tum ka chi pheri alam mangke dei Mane, some BJP leaders and ASDC leaders are aware of the APSLC president statement from the last press conference. Yet, they are trying to distort the truth and mislead our people. You know, to mislead our people, to make confusion of our people, to deceive our people, is the main strategy of BJP. That is crystal clear. Like in BJP tum atik a strategy ke lahalo. Ikuma karbiya tum phani tum inglong so phan pamang hu thek nang ji. Chong phui thek nang ji. Halalo main atum objective atum tactic. Atum strategy ke. Lasi karbiang long aratum manghudu nang nei. Pen chini lo nong ke ong do karbi made inglong khai dum chini lo
pedap het tanile phan singason pen kuki tum dang proxy punai call ban conference nang chingi sa nili tum hasne ki vik sanjipu nili tum non het pena da ke doli nili ke kami ke jinso ntulo tum phan ahawala nili paper odong sia semili tangli nili la paper odong nili kan yelo la tum non het pena ke do kuki tumali ni ban punai ko ke ni tum hasne ki vik sanjipu sa to son la pu nili pu no arona ting pena tuma thana me itum isibet pen siking kam sioni sitamin non kiwa akuki tum han bangke la bangke rondo potsi alang tumhan alang tam mitha de do potsi ile tum dak chak pu same aporting na thampi dan nangi kalang sa lakin tum chi dondu same da adona rap do potsi ni tum da hot kumani mane ke dim chatta hai mine labang nang tum chi son ke mini sar busna pu ni hok gran ni chak du nang tu han in tum protect bin stak ki bang tu nang la tum aporting ba chi dam tu nai lal pen lahalo kupia polo sang ki claim nai ke itum as indigenous pu amen pen itum inglo akhe pu amen pen itum akachirap ke momo da chichira ga pu laki itum chini pameni laki la sola kupia pot la BJP tum chini ne pu kali ade BJP long kitu akar biat na chini sita hala bongo sena RSS tum alam kroy klik la tum ar kuin sunan ko ye la sopena pose tum sai jok dige claim na lalu talang de khomia bin kanin dola kani tum dola asamis pen ko ni ko la lali tan ngade আজি আমি প্ৰেছ মিট মাতাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে আজি অলপ আগত যে ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট বুলি কয় তেখেতসকলে আমাৰ সন্মানীয় জেগাত আছে Aphlc কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি তেখেতত মানে পুতলিকাত দাগ কৰিছিল আমি সেইটো লৈ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ASDC ইউথ ফ্ৰণ্টত কাৰণ কি প্ৰসংগত তেখেতত যে এই পুতলিকাটো দাগ কৰিছে আমি এইটো প্ৰশ্ন যে এই ক্ষেত্ৰত বহুত অভিযোগ আনিছিল যে যোৱা কেইদিন আগত PDP মিৰ্জেং কিবা খেলপথাৰত তাতে এটা সভা আছিল এই সভাখনত যে জয়কথা আচাৰে যে এই নাগা সম্প্ৰদায়সকলক সন্মানীয় আৰু লগতে কুকি সম্প্ৰদায়ৰ সন্মানীয়সকলক যে ইয়াত 6 শিডিউল যিটো ষষ্ঠ অনুসূচী মতে এই ক্ষেত্ৰসকলে যে কিছুমান কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰাপ্য আছে বা মৰ্যাদা আছে বুলি এই ক্ষেত্রে উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু ASDC যোনটোত ইউথ ফ্ৰণ্টসকলে তাত কিছু ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ অবৈধভাৱে ৰাজ্যৰ আগত অৱগত কৰিছে এইটো তথ্যহীন কথা গতিকে আমি এইটোৱে ASDC ইউথ ফ্ৰণ্টত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ যে আহি থকা দিনত যাতে এনেকুৱা বিৰোধ মন্তব্য নকৰে যাতে তথ্যহীন কথা আৰু লগতে একেটা অভিযোগ আনিছিল আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যে য'ত নেকি এতিয়া বৰ্তমান সিচুৱেশ্যন যে মণিপুৰত যিটো পৰিস্থিতি পৰিৱেশ তাত বহুত উত্তপ্ত হৈ আছে কাৰণ তাত কুকি সম্প্ৰদায়ৰ আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কিছু ক্ষেত্ৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈ আছে তাত গতিকে এইসকলত বহিৰাগৰ পৰা আহি ইয়াত বাসস্থান লৈছে বুলি সেই অভিযোগটো আনিছে কিন্তু যোৱা প্ৰেছ মিট একেদিনৰ আগত আমাৰ সন্মানীয় জয়কথা ছাৰে যে স্পষ্ট কৰি ৰাইজক জনাই দিছিল কাৰ্বি আংলং ৰাইজক যে যিসকল আহিছিল ইয়াত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল আহিছিল ইয়াত কাৰ্বি আংলং যদি আহিছে প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইসকলক যাতে সোনকালে যে সন্ধান কৰি পেলাই চিনাক্ত কৰি পেলাই এক জায়গাত যাতে সুৰক্ষিত হৈ যে ৰিলিফ কেম্প পাতিব লাগে বুলি বহাব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দিছিল কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছুমানে সেইটো যে যিটোত মণিপুৰৰ আহা যিবিলাক অনুপ্ৰৱেশ কুকি ভাইসকল এইসকলক যে ইয়াত চিৰদিনভাৱে বাসস্থান দিব বুলি ছাৰে মন্তব্য দিছে বুলি অভিযোগ আনিছিল মই যোৱা কেইদিনৰ প্ৰেছ মিটতে ক'লোঁ এইটো ক্লিয়াৰলি স্পষ্টকৈ মই কৈ দিছোঁ যে সেইটোত মন্তব্য দিয়া নাছিল কেৱল মাত্ৰ কৈছিল যে এখেতসকলক এটা সুৰক্ষিত কাৰণে এঠাইত যে ৰিলিফ কেম্প পাতি পেলাই আমি ৰাখিব লাগে বুলি যেতিয়া মণিপুৰত পৰিস্থিতি পৰিৱেশ তাক শান্তি ঘূৰি আহিব তেতিয়া এইসকলক ভালে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি তেতিয়া ছাৰে কৈছিল কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যে মই ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট বুলি নকওঁ মই অলপ আগত আমাৰ ছাৰে ক'লে যে এইসকল BJPত নাম মাত্ৰ তাৰ বিপৰীতে কাম কৰিছে BJP এইসকল আজি মই প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰিছোঁ এখেতসকলে BJP কামহে কৰ্ম কৰি আছে কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে মানুহে কৰ্ম জৰিয়তে মহান হয় বুলি কোৱা আছামিছে এটা কথা হৈছে নহয় কৰ্মটো আজি দেখি পেলাই একেলগে কৰি দিছে কাৰণ BJP কামহে কৰিছে এখেতসকলে BJP কামহে কৰিছে আজি যে যোৱা কেইদিনত যে এই স্বাক্ষৰ যে কাৰ্বি আংলং যে যিটো স্বাক্ষৰটো কৰিবৰ কাৰণে যে 10টা চিট মুকলিভাৱে যে অনা নান ট্ৰাইবেলসকলক সেই চিটটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে তেতিয়া কিয় নামাতিলে নহ'লে
ক'ত গ'ল সেইটো সময় তেতিয়া সেইটো ক'ত গ'ল এতিয়া মাতিব লাগিছিলে যে আজি দিনত যে জাষ্ট কিছু কথা মাত্ৰ যে আমাৰ কুকিসকলে যে মণিপুৰত সেই ঘটনা হৈ পেলাই ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ কৰিছে বুলি সেই ঘটনালৈ কিন্তু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি মানে বৰ্তমান সেই কামটো কৰি আছে এইটো কোনে লগাইছে কথা আজি মই কথাটো ডাইৰেক্ট কৈ দিম কোনে লগাইছে বিজেপি RSS বংগসেনা লগাইছে কিছু ক্ষেত্ৰত ইয়াত লিপ্ত হৈ আছে জড়িত আছে সেইকাৰণে সেই কাৰ্যটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আজি কাৰণ এখেতৰ নিজৰ লাভৱান কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধাৰ আছে নিজৰ ধাৰটো লাভৱান মাৰিবৰ কাৰণে এই পৰিশোধটো কৰিবৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিছে SSC ইউথ ফ্ৰণ্টটো আজি মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ সেই ধাৰটো পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে একেলগে সেই কাৰ্যটো কৰিছে আজি কিয় পতুলকাটি তাক কৰিছে নহ'লে দিয়ক ভিডিঅ'টো চাওক ছাৰে কৈছিল নেকি যে ইয়াত চিৰদিন বাসস্থান দিবৰ কাৰণে ছাৰে কিবা মন্তব্য দিছিল তেতিয়া কি আজিলৈকে 6 চিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন এইটো কথা বুজিল নেকি পঢ়ক নাই এখেতসকলে আকৌ একটা কথা যে যেতিয়া পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ যেতিয়া যুদ্ধ আছিল 1971 সেইটো বছৰ আছিল 1969-79 এনেকুৱা আছিল কিন্তু যে পাকিস্তান যুদ্ধ আৰু বাংলাদেশ যুদ্ধ সময়ত তেতিয়া অনুপ্ৰৱেশসকলে যে উত্তৰ বৰ্ডত আহিছিল 400 নেকি 450 যেনেকুৱা ধৰণত আছিল তেতিয়া কিন্তু সেই ফিল্মবিলাকৰ আজি কিয় চিৰস্থায়ী বাসস্থান তেনেহ'লে সেই তেতিয়া যদি ৰিলিফ কেম্প ভালকৈ পাতিতে এইবোৰ চিনাক্ত কৰিলেহেঁতেন মই সন্ধান কৰি পেলাই যে বাংলাদেশী পৰা আহিছে বুলি তেতিয়া সন্ধান কৰিলে তেতিয়া ইয়াতো চিৰদিন বাসস্থানটো নাপালে হয় তেতিয়া কিয় নিমাত তেতিয়াহ'লে আজি যা কিছু কথা মাত্ৰ তাত যে পৰিস্থিতিটো বহুত উত্তপ্ত হৈছে যে গোষ্ঠী সংগ্ৰামত লাগি কাৰণে কিছু আমি শুনামতে কিন্তু প্ৰথমত কথাটো সেই সৃষ্টিটো ক'ত পৰা হৈছে আপোনাৰ কৰিছোঁ যে 1000 যে কুকিসকলে যে অনুপ্ৰৱেশ কৰি ইয়াত আহিছে বুলি সেই কথাটো প্ৰথম ক'ত পৰা উদ্ভৱ হৈছে এইটো প্ৰশ্ন ক'ত পৰা ওলাইছে আমাৰ সন্মানীয় এইটো বৰ্তমান CM ডক্টৰ CM ডাঙৰীয়া সেই মুখত পৰা ওলাইছে আমি আমাৰ APSC দৰৰ পৰা সেই মুখত পৰা ওলোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে সেই কথা ওলাব এই ক্ষেত্ৰত কিবা জনজাতিসকলক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি গোষ্ঠী মানে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে নেকি এখেতে বংগসেনাৰ RSS লগত কিবা কথাত লৈ পেলাই সেই কথাটো লগাইছে নেকি এইটোৱে প্ৰশ্ন এতিয়া যদি সেই কথাটো নোলালেহেঁতেন আজি এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহ'লে কাৰ্বি আংলঙত নিজে কৈ থাকে এখেতে নিজে কৈ থাকে শান্তি প্ৰগতি হৈ আছে বোলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকে বোলে কাৰ্বি আংলঙত তেতিয়াহ'লে সেইটো ঘূৰাই নিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কিয় মুখত পৰা ওলালে এখেতে আজি সেই কথাটো কিছু মানুহৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সেইটো বিভ্ৰান্তি বিৰাজ হৈ আছে বৰ্তমান গতিকে মই সেইটো অনুৰোধ যে এনেকুৱা ধৰণত ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট ডাইৰেক্ট কৈছোঁ যে এনেকুৱাত আহি থকা দিনটো সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত যাতে নষ্ট নকৰে আৰু সৃষ্টি নকৰে বেলেগ আনফালৰ পৰা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে গতিকে আৰু গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান জাতিসকলক এটা অনুৰোধ যে যাতে এনেকুৱা ধৰণত সৃষ্টি নহয় যাতে বিৰোধ মন্তব্য পেলাই বিয়পি নপৰে কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে আন বেলেগ ফালে ঠেলি পেলাই যে ৰাজ্যক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে সেইটোৱে কাটৰি অনুৰোধ যে আমাৰ জয় কথাটো এনেকুৱা কোৱা নাছিল একেটা আমি সন্মান কৰোঁ আজিৰ দিনত যে 6 চিজৰ কথাটো কোনে উল্লেখ কৰিছে ৰাইজক কোনে বুজাইছে আমাৰ সন্মানী যে কথাটো বুজাইছিল একেটা কনষ্টিটিউশ্যন জানি বুজি কিছু ক্ষেত্ৰত যে বংগসেনাত যে শক্তি লৈ পেলাই কিছু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰোঁতে আজিৰ দিনত এনেকুৱা বিয়পি পৰিছে কাৰ্বি আংলঙত সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে সেই দিনত এনেকুৱাটো যাতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে সকলোৱে অনুৰোধ কাটৰি অনুৰোধ যাতে আমি শান্তিটো থাকিব বিচাৰোঁ আমাৰ যিমান জনজাতিৰ লোক আছে কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰিছে তেখেতসকলক অনুৰোধ যে যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যে বেলেগ আনফালে যে মনৰ ভাৱটো ঠেলি নিদিয়ে যাতে আমি শান্তিভাৱে বসবাস কৰি পেলাই কাৰ্বি আংলঙত একগোট হৈ পেলাই যে আমি জনজাতিৰ লোকসকলে বাস কৰি থাকিম চিৰদিন কাৰণে আমি শান্তি পৰিৱেশটো আনিব লাগে সেইটোৱে ini silang kuni telang deh ASDC youth front tuh banungnya BJP loh ya tuh cini dia loh tuh kar biang long ke BJP sarkar nangka cari lo bukan ke kidu akim sih neng thuk lo bini kidu akim sih nang gitu itu minglong akhe tum long poisa be no tangka be heman cuma be arit abe ahem abe bini itum si dak ahem pu tum si kice tum along si nong ke itum ke mahajon buke hang dam nang non kali makalang mahajon itum si nong ke hang dam nang lo itum ahem pu tum si mahajon ko pihan londe mahaboy ke thena bang jon ka bang pu ban itum ahem pu tum si itum nong ke bang kice tum si o ke thena bang pu itum che hang nang ko lo la sila person kidu akim ke ban a party a BJP avan la tum theglong le dat manon
la an kidu ke hang jo ang bong si ta pini ASDC puka chikrong atu lamthei si bakta BJP party ba national party ban lamthei si ba arwa he lamthei je to ha he kopia pot lo lage manghudang me lage kasi isi di niyang jimi me ala malang tu man kali galang tala je ai kathar phan nang chutlot abang ke ing ton mel lalu আৰু আৰু একটা কথা মই আৰু ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ জীয়া কথাৰ সন্মানীয় ছাৰে যে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থপৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে যে নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভৰ কাৰণে বুলি স্বাৰ্থৰ কাৰণে যে কুকি ভাইসকলক যে বাসস্থান দিবৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দিছে এইটো ভুল কথা যদি আকৌ কৈছে যে জীয়া কথাৰ এখেতসকলক যেন মাটি বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে যে মাটি বিক্ৰী কৰিছে তথ্য আছে একেলগে তথ্য আছে যে মাটি বিক্ৰী কৰিছে ক'ত বিক্ৰী কৰিছে আজিৰ দিনত আমাৰ কাৰ্বিআংলং সমস্যা যে সীমান্ত সমস্যা আজি তদন্ত কৰিছে কোনে বিক্ৰী কৰি আছে মাটি দালাল কোনে কৰি আছে এই প্ৰসংগত ক'ব লাগে আমি ফাদিল কৰি দিম পাছত যদি সময় থাকিলে আমি গোটেই ফাদিল কৰি দিম যেতিয়া ৰেছপনচিবল কোন হ'ব আমি ফাদিল কৰি দিম যদি এইসকল যে সীমান্তত যে সমস্যাবিলাক যে মাটিত তাত দালাল কেনেকৈ চলি আছে আমি ফাদিল কৰি দিম তেতিয়া যদি এনেকুৱা কথা কৈ থাকে কিবা ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট বিজেপি নেতা বুলি ক'ম আমি বিজেপি কামে কৰি আছে এখেতসকলে কিন্তু আহি থকা যদি এনেকুৱা কৰে আমি ফাদিল কৰি দিম কোন দালাল ভূমি সংৰক্ষিতৰ নামত বিজেপি আৰু ASDC ৰাজনৈতিক নেতাসকলেহে দালালি কাম কৰি আছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে কিছু জড়িত আছে নিশ্চয় জড়িত আছে যদি আহি থকা এনেকুৱা আমি চব ফাদিল কৰি দিম যদি আজিৰ দিনত যে জীয়া কথা মাটি বিক্ৰী কৰিছে কোনটো তথ্যত কোনটো প্ৰসংগত কি প্ৰমাণ আছে প্ৰমাণটো দেখাই দে প্ৰমাণটো দেখাওক যদিহে জীয়া কথাৰ চাৰি মাটি বিক্ৰী কৰিছে প্ৰমাণটো দেখাই দে যাহা তাহা কলি হ'ব নেকি এইটো আবুল তাবুল বকিলে নহ'ব আজিকালি তথ্য নহ'লে মানুহ আবুল বকুল বকিলে নহ'ব আজিৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণত বকিছে এখেতসকলে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আৰু আজি আপোনালোকৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট এইটো বিজেপিৰ ৰাইট হেণ্ড বা বিজেপিৰ হৈহে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বুলি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিব হয় 100% আজি কৰ্মই দেখা পালে কামটো কৰি দিলে একেবাৰে বিজেপিসকলৰ কামেই কৰিছে এইটো ক'বলৈ গ'লে ASDCত কি আছে এতিয়া যোৱা ইলেকশ্যনত কিমান পাইছে ভোট কিমান সংখ্যক পাইছে 9টাত জিকিলে একেডোখৰ আগত 9টাত তেন্তেতক প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব তাৰপাছতে এফিচিয়েঞ্চি লাগিব সেইটোৱে ক'ব হয় 9টা 50 আকৌ আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাগিব এইজন কি আছিলে আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰথমত 9টাতহে যুঁজিব লাগিব একেডোখৰ আজি আছে আপোনাৰ ভাষণ ali begini abe continue pada mau damai dulu gini dalam kantor itu format nanti orang lu total kopi di media kota itu so pres reference song mai tang don bot nilin penta klong penta lo lasi dili ini la som pres mi long posi nang dorun nang kok ma athe la non ahok pen lam bangke la so kuki bang suri si bang di kwa join ni pen si ili tum pini la so pres mi la pen pini sar di ai sar kana mi phi me kai nang set ano kadi la sinili ani sing thang wak ta la so kuki alam ani siling thang wak ta la so kuki isi pen isi sonar organization tum si pres mi ki do tum mobile kang punon ta la so kuki la di ahok pen lam bangke 1000 kukia tum migrant dak wang lo puke Aphlc tum lagi hang takali bajiai sa lagi hang takali sa laket tuliram rong hang si press mill long ni lo 1000 family dak kuki tum migrant dolo to la so puthang posi ko son si bang lo manipur long ron mai do la so yoni kan si dak na che pachong ma si bang polo tangte jai sare pudun bang ke ni tum nare tuma press mill hoi pena hala so news long pan kelang ateng polo tangte 1000 family ke lake kisung kan sikaba je aning arong alon pen je karbeng long long le chirai dam nang ko le ke bang tali dak isi arak maiti pen ba kuki tum aron mai pen si dak bang polo lasi no si laptum ni hangling padam jam lo polo tangte moke li tum dak pan kat tum tai di tum mang sung khung ji inuri no ke ridam ke ji pojone si sar jai bang ke laptum han nam ke bang antame kisung opo dak relief kem long paduna biwer lo ponte mo hoda kron mai samote hondun wer na palam to nili prang jong pu bi sang ho ka hai tami nare tum mo pen a dong lo lada ke 6 schedule paragraph 20 ateng si da ke tum ke cari calon ni pu
ajir midam elo la sinono bangke la so teng pen polutang te ditum 6 sidulong polonte inglong osutum te sidonang po la sinono bangke hola so kuki atum migraine pustamela atum inglong osu hola bangsi ma langdam nei latum handak dim klong pek nei polam bangke nilitum pudunde mote kisung no payong nei la so Aphan si non pini youth front atum premson bia ke hai atum tame sarjai phan ame phime kaisia la sinon ni lipudun ngang tung bangke premson bia ke hai nang dike center long si nang li hem nang li ridolo polutang te nale tum hola si nale tum chechar pa prang nai je utor borbil pe nang li hem ke dake 100 meters ba 200 meters baksi dolo hola haya akechi etum hola tum bhamke 6 sidul area long si non water right pidalo nang li tum chechar cheden ma hola bangke jai sarle water id pinot ba water right pinot pugelu utor borbil long ke pose hola so utor borbil long abangali tum bahan nang li tum la chechar cheden nang li hem adung helo loke pini jai sar ke non tribal atum hamke dake 6 sidul area pot latum hamke kelang silet kali latum hamke voting right ke pilong le dak only 6 sidul mane inglong akhai tum hamsi dake isi aja kong pi unchoji posi sar ke nang than bom bokente nangli tum yong si khai bhanaching hon pek pulonte nang non alam lo non ni tum difu do railway station di bogajana along taili tum dolo Lapen di fulong na dolo bodang fair long dolo bihari bongoli marwari tum bangni hangling si adu anar lo ke bang nangi sum ke bang latum poisi na tum la jong din thek thela di lagi tum thek lo ke nang tum hong se khai phan ka kaching hon pik kar benglong dak safeguard nai safety nai polo tela hai ta langnang puga na tum pini la kuki tum bang suri si bang kota epsl si hoi pon ka hangali kante la so bang suri si long nang tum hong si dorkar polo te na tum hodak kosama Dimapur pen Lahore jana dak na tum agap nam thimo dak na palu long le deno la kuki tum bang det ton te agap nam thimo na tum dak mi phiai alam lo kante non dak railway along kante eviction po poke te posi eviction se delon te la nang le tum discharge se den man te youth front tum discharge den ma la hai bang ke nang le tum ma thapaka nai arni siling thang bak la so ajai sar phan nang le tum sorsa se ponde megjang thek the am to thek the lang nek thela son si thekla pini nang le tum bang chok west tame a procession do se sela youth front pochi chok upai besi non li tum press meet pe nang le tum han Lamvoi nang pinang ko ke la hilo ni li tum budan nang tum bang la sila hai bang nang tum chilang tha 6 sidum non niri frank tame pu besang ke haita pulo ile tum 1951 hoke 88% Karbia da population do penon ke below 50% si dangar sun lasong bang matha tha pada ke kumane tribal tumang pansi di tum han longle philang nang thila pali lo gante non tribal he tum hane nang thila lo gante nang tum labang chechar ti den ma nang tum chipi isi bang chipu tholo नाले तो मा 15 years काउंसिल की रूल हो MOU वन लो ठीक से ठेगलों लो लगे नाले तुम 6 सीधुल आरोन पेन देन अंग तुम चारी चलो ना तंते पिनी ला सो 30 डिपार्टमेंट लंगता कि ची तुम दाक साकुरी ना लोंग लो जाना पु पिनी आनी भी पॉल दे डिपार्टमेंट तीन दाक ची तुम साइड के अंदर साकुरी लोंग का नाले तुम ला सो 30 डिपार्टमेंट पिंदा का के पिलो नाले तुम वन दर पेन पिनी नाले तुम पावर को ना लो दोके SIU है ना ला है लोंग पलो चोक ला है नाले तुम को पिलो कुदाम के अंते apong ladak recruitment api karbi atum inglong sutum ko ana phai ladak sakuri long ke hola bang na tum chelang tha kali madi ahoklam no 6 siduli re polon laga na tum 30 department kila inglong sutum man sidaka sakuri telong long boke contract telong long boke ante pini na tum theklong mante pini ani ile tum bozar na ta mune rabe ile tum kiduk sai de karbi tum kaje khama karbi inglong koi tum ani om chui phan ile tum na paisa be somar phan school bani phan ile tum tangka ma habe lahai ke ante umalo la so tangka kipon la pe ke chi tum la mante la sin ili hin pen ipudun kang tung la lo na lo tum pini ji ai sarami phi me kai set la ko na aja pong lo ji ai sar go back karbing long man tung nei pu ona aja pong ban sin tum ni lo ini ji ai sara joni si nili tum manta 6 sidul po kachini ke non nili ta la son nili lan 6 sidul aron teknik nili pindak de
Sita meji ai sana than ban si asapota 6 schedule olalo. Long also phang si akirai kom lo. Paragraph 20 ateng sidak long le phelang cari calon dak istim baga aron sema nei pu. Yai sana than lo. So teng ilitum council ban pini aron si thik dela. So aron thik the joni silitum pini sakuri tamelong delo. Long le phelang ta ke chitoman sa delo. Ne Bangladesh situm sa delo. Lason silitum theklong kante. Temson biak hai nang li lahai kita li tha. Nang li ta khai phan siklem ponte khai phan kem pakano. Kalima. Lalo hani li pudan mang. Oh. La sini li bangke alam pating lo. La sino nali tu min penako. La so ko tha ko lam ni lam konte di lam lo. Penanara tum katutan do. The 2004 aningkan ke kuki atuma population ke 7-8,000 baksido. Start hala so 2004 aningkan kuki tum ge nak song dut hai. Pas non Manipur kan ke bang kuki tum dak bang tu olo bolte mo sulit sudah abida jima ko lampu tanang itu mungkin kuki lo lam kar. De lasolam hedi lasolam bang ilitum abang putin akarbi tumda ba akabang putin inglo akhe tumta matharam peminenji hala sur ronang kang thur kumat lang kang thur ke kuki la ben kar biang bona bach bhong kumat lo kumar bang phulo hala bang tum pinyari dari ritali bela kar bi la ben dimasang bong ronang paching thur kumat lo hala so amuni phan pinyari tum ritali bela kar bi la ben rengmang bong kupia polo ronang duko hala support ta pinyari dari ritali bela lasono thasi to olang tum khei suang bong son nang bacharbo lasi itu maki aja ay kathar pen kai kita minang khan biarlo la itum han nga pacharvo ke inglo akhe aphan nga pacharvo ke la ke bongo sina RSS atu ala le to bidilang no basi itu han pacharvo la ठीक है ne kidam ta press meet hota ningjelo ili tum inglo akhe tum chelang pet si itum autonomous tar hang bom loge hala bang so autonomous ter ke palong le deji aphan si ili tum akhe aphan isit divide itu mana ke thak jiba itu macam mana ke thak jiba si la bongosna RSS atu me kam claim lo hala sula tum ron nang thur hai det lo nang thur hai det kali lo nang pachi bhong dut lo nang pachi bhong dut joni si bhong nang kok lo su nang pachi bhong dut lo la paso nang pachi bhong dut abang phu phan pini arnienta government pen net nang nelang da karbi la ben kuki nang pathi tum phan pini arni BJP sarkar pe indu da phan nep si la lo yo people lo taklang lo ma char kimolong bangkoan akar bi phanane lune apran armudia hala so apran karmuna tu phan inu bhani le karmu gari gadi hala so kom si kom na bang isi ageng ma sila so bas ihum ke megi kai dun pathi dun ke tala isi ageng aphan kupia pot log government ne piniani ta ne pingnang ni dia landam sinang inu bera karbi aphan ha borpung tarapung lang dokos ida dakpela tum internet ben lang sin ne dam check un di ne dam un la kunana ne ke cepat tujo inu bera phan me bang ne dam un kali mai tum theka nong bom lo kala ke sitala a party ben a geng ben itu makar bi tu hanga pati ba kuki hanga pati ba di masa ke pati abang fu tu han pinyani ku people government tu ne de big question ake ku people ne de la support ha don vano van rala ka pati tu han justice pinon last ni tum ki puke alam chini ne si kuki ben ka bi bache bong asong son la ke hala tum bongosna tu a bidilo lagi pini arni second highest population ke bongali tu bongali tu mana kiri las nang dudun clip nang dudun clip sita along le nang cerai ta bongali tu bihari tu asakuri nang cita bongali la bihari tu a kontra kam nang cita la bihari bongali tu sela tu han make osar mahajon mahajon pini kuki tu madak kar biang lolong thedung atu kan dosi itu mahajon hang bang tu mai ali kuki nda di masa tu dak di pro market long thedung galamal dukan ba hardware dukan tu mala tu ba manja lang tu ave kuma tu no cerai ke kuma tu no la hai do thip ke sob bongali bihari tu sade marwari tu sade ha lasi non je ai ka thara kha ke bang chini pam mesi rat panang thano tu thano bang bidi kang limis na ke la posit na restep ne si ken kam chior nang ji lalu lasi manghula mangne kar benglo ara tumta kar benglo rat manghula mangne lalu